Hadin bau menteri ketenat pule ulak men remboi ula ong bagi don ki skul SSA ki badon kendiat ngut ki kena skul urang ba disparsing rani unong le RTI ula wan biang sa shisin ban yekendu bat ki nonglong khubor bat ula ther ting yo menteri ubala benye ki skul SSA bat nakaliang jong ula wan ban pensishai ki report jong ki skul government ki badon tang kendiat ngut ki kena skul ba shubun tang ki nong hikai. Ula ong ru baka jing pendu jang ka sarkari ki school step lower primary ka pendu nong ru iki kena babalas ngi. Intas ni ka restoran kadai kamde halor ka vakansi. Kajingwan huni menta kadai kajing halor ka rim ka ba kajing kren jong education start to sni. Ala kemen dembui ba ong ba long ba kren ben ni ki school ba ha po SA. Ba ong ba don ki skur ki badon kena tang ar lain wot ti kata ka jingkren jung ting ting ka along makren ben ya ki SSA teachers ka jingsia kadai kamram yung government namar ba karakum ka education national education act arajar kat kendai ka kren syai ba iwi ikena gide bendon namno lai phongut nam ta iwi na hikai nam tagi upar primary school ban life husan ngut nam tagi lower primary school kata gadai karakum ka raju agent ak arajar kendai di Indonesia kalau makadai ke kamam yu government ban pentai kam yu tu an juga maka education kalau uniform rawi di India kadai ke kamam government ban pentai kam yu tu an ke bala pas daka kabinet haka life hotrik akos Julai akar kendai te katu kejingkren kap pen phalang ro yanga nomor ba nga kunong le RTI da pikren benye ke SSA school hadu katu kalau nga na kaya jonga dengan pensia atau ke school jong ki government kadon kadon mut ki kena nama ta ki no hikai tinga lo kata nga ora inisial fi nama kani ke RTI report ka malayo adu ka new tarik January ajar atwa ti halor kani RTI report ka jingdon jong government school po is kesihil tangapan is kesimo to es kasihil kinomba government school hadon ru sispa andru khulaiteli the government UP school kadon khindaiteli the hebede gane ngasi yathu ep ba kidon ki school kum ka thenroj government school tang nyungur kina te gingli galong balai pikun benye ke SSA school jinsa kade kamram yo government kumno ban pentai kam itu ka pikwa ban yi ke jingbit jingbiang yo school jing ko bit jingbiang yo gonong kade kamram yo government kumno ban pentai kam itu an nang ba kata ka jing don khna kato ke nengut kam dei ban ni high court khubon na kadang government te ha ka jinsa kan ka jingla yo government kum ke jing pendu ya kan ka LP school ro step kelawara jing donong ya ka state berawi nomor bali LP school step ka pen im ya tradition ding trei jong kinong kendong mai kena menta tang na kada bundu LP school ka kamrep ka sadu ka kam thanjing than asa begin tu ka kam syok mau ka kene kam ro khoj ki kena menta ke tu tradition ke badan ke business nong kendong tal adu khoj te pembuan ya drop out da kadon sya ka thong ma government ban bahai education ban bahai government school ke dei kamram yo government min pentre kam ka ande ken ken ben ko ken ha to gosni te shu thu ep ne khen yar khnang ban yatip lang bor khoj alor gani ka RTI report bangayo ana district school education officer ka new trick January arjo ko abanya thu ip kan dia tang ni spotuli do ne kamoloi ting government upar primary school ki student ki don tang khat saumut no hikai nyungut kata dei po moloi ting government upar primary school khat saum ngut ki khna nyungut ki no hikai di Mausun Ram Government SP School ki kena ki don tang sop hungut ki noi kai ki don do hinyungut kumau plang government upar primary school ki kena ki don tang lai kusongut ki noi kai ki don do plangut di Kamohan Masar Government upar primary school kena ki don new pendungut ki noi kai ki don hadu khadwingut mau plang government LP school ki kena ki don tang lai tho lai ki noi kai ki don hadu songut ikan ne kemau lang tho government LP school ki kena ki don tang arfu arngut kena hikai ki don do laingut kamau rang government LP school kena ki don arfu ngut no hikai arngut kanong pusap arfu ngut kena hikai do arngut kani ka deu saw no thma khat sawngut ki kena arngut kena hikai mau padai arfu rangut
ki khna laingut kino hikai nong thamai arphongut arngut kino hikai madani ting kami hajan ne prapuingut ki khna hadu nyungut kino hikai thi po aslong radu kan ne nong thamai government school ki khna ki don khandai ko laingut kino hikai hadu nyungut kum kanong ra ani hajan arsangut ki khna laingut kino hikai kalai kse arsangut ki khna laingut kino hikai Tendroj government LP school ki khna ki don tang nyungut no hikai don laingut ti thangsning government LP school ki khna ki don lai fuingut ki no hikai ki don do laingut barkane ko umsau tendroj arfungut ki khna ki don ki khna ki don arfungut ki no hikai don arngut bar kading lieng lo nge ki no ki student ki don tang nyungut ki no hikai do laingut ti jingli boleh kan ben ya SLS school ngah ne ora daga detail daga arti report phi kono government SLS school ba boleh kidon ketang kata to ada jag geli sarkar ba ding sotu ya kano ka kam apu pikiran di na pakat mar bakane kadai ka skor ka ba I full flat play salary ra government SLS school kam dei basi utlok ma phi SSS school kam dei basi utlok ma phi government siu central government dia boleh bikin ben yang tak bentar ke bersiu sentak kali ke polisi jong star komen boleh bikin ben dia la pimut pan ken ben yang tak ken ben chai school jong ke tang nyumut ki kena al langut kin hikai ni kata dia kedak jenggeli ke ba pim la ben dur kum gunuksa kum gene ka holy chai school ada pi kwa pi kit kia kata tanam tak ke school dia boleh pi mai no hikai ni kena gidon du south pa kendai songut no hikai tangiwe ni kum gene saus pa khandai ko sangut kino hikai dingbe tigane kane ko ra ga bai mat sang det mat kadon ye ke mar la se kadon preservation ne kadon kataka ka jingle traitor ti jong ni inspector na gisa ga inspector of school kadai kamram jong inspector shwaban recognize kum ki divisi school ane recognize ne lane ajingbet ban puli kum ki government school kata kadai kamram jong ka school ban la kata dei ban kren ben ya ka sia ka managing committee jong kano school baseng da sinong ne baseng ni balang ne baseng da kino kin hon ban kren ben de umso ya mat krista bawan central government de no one state government